Umbukelo khona ekhaya ngibingelela ubingelela umthazameni P30 Mpumalanga umbukelo khona ekhaya. Namhlanje sizokhuluma ngempi noma ngezimpi esibhekana nazo empilweni. Umbukelo khona ekhaya kunezimpi esizilwayo kodwa esingazi izimpi lezimpi zisukaphi, zibhekaphi futhi. Kukhona ukuthi umbukelo khona ekhaya bomkhulu ekhaya bashiya balungisanga izinto. Wena ophila emhlabeni osele ngemuva ongumzukulu noma indodana mina ukuthi lento leyo uyilungise ibe right ngendlela efanele. Kukhona ukuthi umuntu agane uthole intombi noma athole indoda imthande bese khona abantu abashiya le ndoda le bese bayalisa babona le ndoda seyiphumelele sebala nawe namuntu ongena emuva. So kunezimpi esizilwayo emhlabeni singazi izimpi zibuyaphi futhi zivelaphi. Kukhona ukuthi ufike emsebenzini bakwenza isikhundla uphakama ufunde bese bakhona abenyanyako umbukelo khona ekhaya. Izimpi esibhekana nazo izimpi esingazazi zisuka futhi ziyawuphanini umbukelo khona ekhaya. Likhaya bobaba nabomama behluleke ukulivusa because bebangenamali bebangafundile. So na usufundile manje uyalivusa ekhaya uthenga lona lokuthenga imoto ubakhela izinto ezinhle uthuke sowuloywa sowuthakathwa uba impi ongayazi lempi oyilwako isukaphi and ikusukela ngani and iyophela nini futhi umbukelo khona ekhaya. So kungathi sonke isikhathi kumele ukuthi ube umuntu ohlala ukhuleke uthandaze uhlale uzibheke ukuthi ingabe kusahamba kahle na impilo yakho umbukelo khona ekhaya ngoba uthi ubuka sekuphela relationship kuphela umsebenzi imali iyaphela. Why? Is because kunezimpi ozilwayo umbukelo khona ekhaya ongazazi izimpi olwayo ukuthi zisukaphi zivelaphi. So wonke umuntu ephila emhlabeni umbukelo khona ekhaya kunempi ayilwako kepha lempi ayilwako ayitsuswanga nguye esuswa ngabanye nabo abesusanga ngoba bebathanda ngoba umbukelo khona ekhaya impi evele isuke esikhaleni usungazi impilo ukuthi uyisotha kanjani ngoba kuyimpi nje ukuthi uthenge imoto. So vele ususile impi kwabanye abantu kuyimpi ukuthi wakhe ikhaya ushadwe ulotsholwe uphume nje inkomo kuthiwa zizovimba ingane ezele intombazane yalapha khona bazovimba ingane. Kuyimpi lokho sekukhona lapho kuyimpi kulabanye ongabazi noma abanye obaziko umbukelo khona ekhaya. Kuthiwa ngithi umuntu umbukelo khona ekhaya kumele ukuthi sonke isikhathi hlale ekhuleka hlale emthandazweni athembe idlozi lakhe athembe noNkulunkulu wakhe. Ngidla khona umbukelo khona ekhaya suke ulungise isithunywa sakho nedlozi lakho yonke into uhamba kahle. God bless you. Mthazameni P30 Mpumalanga ngikhonza ezawunini ngumthandazi ngumprofeti ngiyakhuleka. Inkosi ibusise nenombolo emaphasi umbukelo khona ekhaya ungidingako angangifonela ngiyaphothi ngithole iwasho ngikukhoriyele zifike kuwe iwasho noma ufike kumina mhlawumbe lwesithunywa ngikufake emanzini ngifake empophomeni ngikufake edamini ngikise nasentabeni phinde futhi ugezwe phinde futhi ufuthwe lapha ekhaya umbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe ungihlali phansi impilo yakho ungayibukeli phansi umbukelo khona ekhaya. One day kukhona ababogcina naqhamuka wena bathule isigcoko ekhanda kodwa kwamanje abantu basabukela phansi. Inkosi ibusise umbukelo khona ekhaya. Ngikhona lapha next to Maponyamoli lapha eSoweto 1 July umbukelo khona ekhaya. Ungakhohlwa, don't forget thinta Mr. Shabangu. Inkosi ibusise.